Hari abantu binjira ahantu hose abantu bagahita batangira kubaha icyubahiro ako kanya, naho abandi bakwinjira ahantu bagatangira kubirengagiza cyangwa se kubasuzugura. Ikibazo si uko bamwe bavukiye mu muryango ikize kurusha abandi, akenshi biterwa n'imitekerereze cyangwa se imyitwarire ya muntu afite. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 20 bishobora gutuma abantu bagwa agaciro n'icyubahiro mu buzima bwabo. Niba ushaka kwiyubaha, kugira icyerekezo cyangwa gutera imbere, komeza video kugeza ku mpera yayo. Naho ikintu cya mbere ni ukwiyubaha. Iyo wiyubaha n'abandi bashobora kubibona. Iyo wiyubaha bisobanura ko kutigira hasi, kutemerera abantu kugufata nabi. Naho ikintu cya kabiri, kuvuga ukuri. Abantu benshi cyane bubahwa ni uko bavugisha ukuri. Iyo abantu bakuze kubahwa cyangwa se ubunyangamugayo, nta kabuza icyizere barakiguha. Naho ikintu cya gatatu, kugira icyizere, confidence. Confidence ni ikintu gikurura icyubahiro cyane kandi vuba. Iyo uvugisha ukuri, ukavuga ufite icyizere, ugahagarara neza, ureba abantu mu maso. Naho ikintu cya kane ni ukubahiriza igihe. Umuntu ubahiriza igihe agahagarara nk'umuntu, aba afite disipurine kandi aba afite na gahunda. Naho ikintu cya gatanu ni ukutavuga amagambo menshi. Abantu bavuga amagambo menshi cyane akenshi ntibahabwa agaciro, ariko umuntu uvuga amagambo make ariko afite ibitekerezo bifite ireme, nta kabuza arubaha cyane. Naho ikintu cya gatandatu, kwambara neza. Imyambarire igira uruhare runini cyane mu buryo abantu bakubonamo. Ntibisaba imyenda ihenze cyane, ahubwo bisaba kuba usukuye kandi wiyubashye. Naho ikintu cya karindwi, gufasha abandi. Abantu kenshi bafasha abandi nta nyungu bashakamo ako kanya. Naho ikintu cya munani, kugira ubumenyi. Ubumenyi butuma abantu bagushaka cyane. Nk'iyo ufite knowledge skills, abantu bakubonamo umuntu w'agaciro. Naho ikintu cya 9 ni ukumenya kumva abandi. Abantu benshi bashaka kuvuga ariko bakagira n'ubwenge bwo kumva abandi. Umuntu uzi kumva abandi arakundwa kandi agahabwa n'agaciro. Naho ikintu cya 10 ni ukugira disipurine. Disipurine ni ikintu gikomeye cyane. Ufite disipurine urakundwa kandi ibyo watangiye ukabisoza neza. Naho ikintu cya 11, kutavuga abandi nabi. Gusenya cyangwa gusebanya ubwira abandi nabi, ibyo nta cyizere biguha namba. Naho ikintu cya 12, gukora ibyo wasezeranye. Ibyo wasezeranye iyo ubikoze neza, icyo gihe uba uri kubaka agaciro kawe n'icyizere. Naho ikintu cya 13 ni ukutirata. Abantu benshi barirata, ariko umuntu ufite agaciro ntakeneye kwirata kubera ko ibikorwa bye biramuvugira. Naho ikintu cya 14, gufata ibyemezo. Abantu benshi bubaha abantu ubu bashobora no gufata ibyemezo. Naho ikintu cya 15, kwigira ku makosa. Umuntu yigira ku makosa ye agaragara nk'umuntu ufite ubwenge kandi ushaka gutera imbere. Naho ikintu cya 16, kwiga ku inama nziza. Abantu bubaha umuntu kubera inama nziza aba ashobora guha abandi. Naho ikintu cya 17, kutishingikiriza ku bandi. Kwiyubaha no kwigira bituma abantu bakubaha cyane. Naho ikintu cya 18, ni ukugira intego. Umuntu ufite intego mu buzima bwe agaragara nk'umuntu uzi yajya. Naho ikintu cya 19, ni ukwihangana. Abantu bubaha umuntu udashika intege, ushobora kwihangana kandi vuba. Ikintu cya 20, ni ukugira imico myiza. Imico myiza irimo kubaha abandi, kuvuga neza ndetse no kwitwara neza. Ibi byose bituma abantu baha agaciro kandi vuba. Ariko ukuri ni uko agaciro gaturuka ku mafaranga gusa cyangwa ku izina wubatse. Akenshi gaturuka ku muntu uwo ari we ndetse n'imyitwarire yawe. Iyo wubakiye imico myiza n'imitekerereze myiza, abantu bagaragaza yuko ukwiye icyubahiro kandi bakanakiguha. None se wowe utekereza iki? Ni iki muri 2020 weho wumva cyafasha umuntu kubaha cyane? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha kuri mindset, motivation, ubuzima n'iterambere, ukandi subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazacikwa n'izindi video z'ubutaha nk'izi.